lo dula khatsetso le ba tlametse ke khutle ke le mafolofolo antlantle bona wa tshe o dula o phela ka nna motho ka tšhelta ke sebelletsa tswa lo dula le ntate pita ena o dula pe ka pogotse one everything go hlokometse le lapa wena o batla o ntsha tšhelete se jwa ba o kenya monno mong ka ga lapa la ntate pita o ba teng wena ha o siyo it's not like o ba teng wena ha o le teng ha o siyo ke mo le teng ha kena. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, bringing Uchomo. Let's get into it. Dumelang, lebitso la ka ke nna Teboho. Ke bitsitse Save My Relationship because of ke hlaeletse ke mathata jwanong ke batla o confessa mo papa hore ke kopane le mathata jwanong mo tseleng. So ne ke bitsitse show re inthuse story sa ka ntlantle ke kopane le papa 5 years ago sa rena le 5 years so apparently ke tsotse le motho ape ka mo next door so ha papa ile msebetsi ntate ka mo next door wa kena usually so and the papa lena a hlokomele next motho e etsalang so ne batla hore ke mo confessetse pele ntate ena e bele yena a tlo mo jwetsang cause butlile go batla go mo jwetsa so ke batla bele hore ke paqamisitse taba pele yena ka mo jwetsa. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. As I said to you guys, ngizobangiphethe uTeboho ngapha and uJomo. Ushap. Ngimnandi. Do you know why kule show yethu? Nami ngimangele kuthiwa la namakhamera yabo. Ukuzwa kahle ukuthi kwenzakalani la. Zeleni yabo. Mela achaze ukuthi ngizulini la. Umuntu wakho lo? Yeah, umuntu. How long have you guys been dating? 5 years. Nearly 5 years. Yeah, 5 years actually. So how's your things going? No kyabona vele relationship ya bona bona namo ka renya le khanyana bona kusatsiba wetsalang bona go a sudden child ana le nyona for nna bo la kutabo spanning sana le shaka bo boma ngithoba ntshana tse jwalo anje tso ga tshida pheo tla just strating mara ke dula le yena kana le 5 years ithomile ning into kala bo ma 2 years back nyana bo 2 years back lona vele tse re tla vele wabo so re tloetsa bo 5 years no re etsa bo last year 5 years no re mathisa bo 6 years le dula kaofela yeah kaofela okay I'll see awamkazela gore what are the problem more relationship alabo ne ke so mjwetse so no batla umjwetsa no gore what the problem is. Yeah. Okay, get over platform, ne? Okay. But before go for platform, let me explain okay, what's the show about. Okay. So show yaruna it's Save My Relationship, ne? Basically on this show it's about relationships that have problems. I wanna you wanna speak about your problems. We give you a platform to speak about those problems. And then we also help where we can help. And then other situations we just listen to you guys and then hear what you guys are going to conclude from there. Besides that, more commenting, there's people that might also help if their problem is much bigger than us. So we give you that platform. So our sooner problem about regarding relationship between you guys. So kana ramfa chance go rabu worker. Problem yo ke ngwa yeah, na kweting nka bua. Okay. The stage is yours. Kana bua le yana ne? Ne ke na le bothata bo ke batla mo jwetsa bona mo relationship ya rona o ska nkela dintho ka pelo hle just o ithole fela nje a siyo ha o siyo ile msebetsing ntate Pita o kena ka mo ntlong and so ne ke batla o jwetsa ntho eo before yena a kana ka o jwetsa cause ne itse o batla o hlalosetsa yona ne ma khesa kena ka ntlona ke le msebetsing a tantlo ke kopa o bua ga le shebang le ma khantse ketso
Ke ntho e ntse e etsahala Kopo mfe nako ya ho hantle. bua. ha re mo fe nako ya gore a bue. Mo 5 years eo is not like na etsa dintho perfect kaofela tsona, cause ning Ntate Peter ena o dula le teng. Ha ke batla Ntate Peter o dula le teng Ntate Peter. So ning lena hayo ning ke motho o sa tholahaleng, o dula le busy, o dula kgathetse, so ka bona hore at least ke kenye Ntate Peter ka mo ntlong, cause le nna ke motho wa mosadi bathong a kere o tshole gore le ena maybe o lo e thola ka ntle ntho e batlang, so ka mo ntlong ha sa tla a etsa dintho tse right, ka bona gore at least Ntate Peter a kene ka ntlong. So le etsa go kae ko lona? Ko ntlong ya rona mo go dulang ko teng re le 2. Taba tse kana tse ntse di patile la long. Antlantle Tate Peter ntho ya pele wa ntella le wena la ntella ka ntlong ya ka. O sebetsa nna o ja nna mo. That's why ke fihla ke kgathetse. Wena o njwetsa ka Ntate Peter gore Ntate Peter o etsang. Wa sa lo dula wa sa tswe mo ntlong lo dula le Ntate Peter. A ke rona le ntlo. O nke thotsa tsa lo dula le yena Ntate Peter. Le nna ke tla batlo mongwe. Tate Peter Peter teng o na le mosadi? O na le mosadi le ena Peter. Ke ntho e jwang o dule le motho na le mosadi mara monna wa le teng. So o etsang Peter? Wa bereka? O ntsha tšhelete go tsagalang? A bereke Peter ntse tšhelete se ke mo ratela fela gore o available ke mmatla. A ntlantle e proa kwa bo go jwetsa ntlantle bo. A sexual love dula ke le mosebetsing Peter o dula le teng. Wa bo. Ba le 2 ba ntella. Antlantle wena wa ntella le Peter wa ne. A go tell at least go jwetsa nnete. So Peter o na re tlo mjwetsa? Na re tlo bua le motho ao? Peter le yena Peter wa ntse re hlakana le bo mjaifonyana bo strategana le shebampe pare ke a bona vela no ke a bona vela ntho wa ntshwana. And ka go a bona mo ka ga o sa utlwala mo go la sa mindset. Wa mrata Peter o? Peter ke marati. O rata motho ao? Ke rata motho wa ka. So nako ana nako motho ao? That's the only thing, that's the complaint o na le yona mo. O dula kgathetse. So Peter at least yena ke mmatlo ba teng. So if aka o fa nako a buti mona? Yeah, I think o ka ba betere because nka save 2 weeks 3 weeks nyana for 5 years. So Ntate Peter is threatening to tell motho ao. That's why when I tlile mo showing The reason why khutla ke khathetsa ke re ke tloa ke le mosebetsing ke tsetsa wena go tlo ja o etse eng no sebetsa phone shelter ka o etsa eng ka shelter ka Tate Peter o fanga o Phoenix mara o dula ona le yena o njwetsa ka yena o feeling a ke phigisi ntweo na ke abesa dula ke besitse Tate Peter nka sembona besitse nka sembona besitse na ba tseba ke teng ka randa wae ba utlwala no Tate Peter na sebetse ke mahlalela nje dula pere putswang ka bona nje go Tate Peter wa ntella ntlantle mo lona wa bona praka ke besitse ba bo Ntate Peter wa tsholahala whenever ke mmadla Ntate Peter. So what attracted you Ntate Peter? What attracted you? Because motho wa bereka tsholo gona le tšhelete ha provide but it's just that yena o ba teng a ke mmadla because wa mtella abuti mona le Ntate Peter because he doesn't work again and it's not like gona le ntho a etsang besides nako go rofa nako again and then abuti mona the problem ke nako fela le o dula kgathetse o lazy dula kgathetse a batla tšhelete teng a buri kgathetse gore ke lazy tšhelete yona ha e tswa sheshida e be lazy ba bo go tshwentlametse re etse jwalo no re lona tšhelete re ntshe slow go tlhokometse le lapa wena o batla o ntsha tšhelete le lapa o kenya monno mong ka ga lapa la ka Ntate Peter o ba teng wena ha o siyo it's not like o ba teng wena ha o le teng ha o siyo ke mo le teng a kena le nketsa skatana lantel a ba nketsa skatana ka lapeng la ka wa sa tswe le batle mkhukhu somewhere e seng ka ntlo while sa bookie maybe like le ska etsa ntho eo ana tšhelete o tla bukha ka nga sna tšhelete na jana next a bereka o dula o phela ka nna motho ka tšhelete ke sebeletsang a bana next Ntate Peter wa twa utlwa fela le bitso Ntate o dutse fela wa ntshitela ka motho mo na wa mrata ausi
ena ke a mo rata ena mara no lerato la rona ka rata fela o tla sala le ntate Peter. Ha o kgonahale phela ntate Peter ke phasela o thusala at least yena ha ba teng mara yena Ke nna at least la ka ba phasela, teng montate Peter a ke swe yena machine. phasela O rata wena ke re Ai na wena problem is just you are too tired. How it's spanning. ya ke bona bothata bo ntlantle o batla metsi khutle ke le mafolofolo ntlantle bona wa tshe ba e bona mara gore ke ntho e jwang So how mo ke serious abuti mo. ke monka sera sa ne le gone ke sa mo ke sera sa ne ba ke ntlise mo show So no batla thuso yang. I get you told him gore okay. Gore le motho ntate Peter. okay Before yena ntate Peter speaks ntwele na batla o bua ka yona ko mothong a. So no, what's the way forward? O tlo mtlogela ntate Peter o. ntate Peter ke tlo mtloela at least ya se ke stitile out maybe o tla etsa bobetere ke nana jwalo go tlametse be le gore o etsa bobetere bona bo betere bo ke betsang mo tate Peter yena tlametsa khutla tlo qetella mosebetsi wa ntlantle ka molao tlametse ke be ke amlata nna tate Peter ke mbotse ona le lesebete sa njwetsa go etsalang ke sebete se se ka kang seo le wena ona le sebete sa ntlela le di-camera o tlo njwetsa yona ntho gore ntate Peter o etsang tate Peter ntlantle tlametse nna ke be ke amlata ke mo bontsha gae nna msading wa ka o tlalle mara ke mo le ena o dumetse Le yena o dumetse. So okay, re batla gore re kwale ntwena. What's the way forward? How do we fix this thing? na we forward-a ka korang ke ntho tsa dule next door ntate Peter A sa mbatla. ta go kgonahale ntate Peter ga o kgonale jwang o njwetsa lapeng la ka ga o kgonale ga o kgonahale ga o kgonale jwang a yo ntho o tlametse o tsa mo dulelela a ke re ke ena na le nako nna ke tla dula ke le one ke be lazy ke ona motho o njwetsang go ke lazy ke re ke dula ke le one tswa lo dula le ntate Peter ha ke mhloke phela ntate Kana motho wa ntate Peter if she finds out about this, I want gore tlo etsa a big fight and arguments. No sa inagana ntho. etsa but wetsa it's Wena o batla motho wa o batla gore a etse ntho e right fela. Ke ntho e batlang ko ena. ya tlole laziness A tlogele bo laziness. ntate Peter wa bo A o sa mbatla le wena. ya nna tlang A ona motho mong. ai se tlang ka ena wa ntate Peter tla be exchange se ke le right o tla dula next door ke re wa bona re di next door mara le nna se re fetana bo strateng ai se re ta shebanana obane one ten long ke tsa skata Wena le ntate Peter? never jela ke dumetse So no tlo bua le ntate Peter. nka se ke tlo buang le ena njella msadi go tshonga ntse ke bua le ena ona le ntho engwe ape e shebileng phela nna le wena wa bona ke re so go jweditse gore nna ke a besa le wena wa bona o ke besitse a ke le teng wa utlwa temthwa mosebetsi wa bo that's why ke tseba o besa ke tseba o ga bese le ena le tate Peter ena o dula apere diaparo tse one every Mara motho wa o mo fa nako. magomo O batla nako ko wena aus. nako Yeah, ke ntho e batlang ko wena. akusana yona nako nako akusana yona O mtlogela aus. ya ke a mtloela O show ka ntwena. 100%. So also eda kana dan reta ba 200 o sana taba a se yona shame taba eo nna ke utlwisise a ke utlwisise cause le lo ke a confessa gore ntate Peter na kena mo jareteng ka mabaka a feng so yena a nka ntshwe ngwe le ngwe ka pelo a sa kgone gore a nkutlwelele nna ntshwe ke mo jetsang yona o feletse o bua le yena aus. O batla o bua gona ntho o batla o bua le yena. nna ntho ba tla mjetsa fela ke ntho tsa tsama ebile nka be ke la ntate Peter a o sana le se ke bua Le nna re ke kwale cause ena e nyaka gore wena o bue le motho le ntho le ntate Peter. Wa bona? Gore le gone o kwala ntho ena that you guys are having le ntate Peter. A ke re o nyaka motho ao. Wa mbatla ke re motho ao. So it's better for you le ntate Peter to separate and stop doing ntho le etsang. Wa bona? mara ne se re qinne gale So ke ntho ya gale. Motho ao a understand le yena. ba understand a utlwisise A wa zama go mjwetsa gore okay go na le ntho e so le so. pele Before ba gotse ba o ba itse ka ntate Peter.
Yeah. Ba itse. Yeah. And abaso bue le motho ao. Oh, eish. Yeah, ne. Ke nagana gore maybe o mo fe nako and then after some time o tlo tla go wena cause motho ao wa o rata wa bo. Yeah, so ntho e batlang ke nako fela. Okay. Ke eng o batlo isho mo camereng before re kwala. Hi, I'm out of words, Shem. You are out of words. Okay, nna ke re ke kwale ge. Okay. It is what it is before it was what it was. Your boy M. We're signing out. Don't forget to like, subscribe, and share. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. We outie.